على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله أستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العلي العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله دخل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ تبارک تعالیٰ کی فضلنی کرمنی نسی مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ سلحن بنگ مہنگری سی مسیح اللہ کے اصوبہ فضلنی احسانی میرے محترم. اللہ تبارک تعالیٰ نے سگمبا مغرب کی نماز جماعت کے سون گریبا سگمبا نماز سے اللہ نے حق یابی خراب نماز دو کی مننگ دو احن بیون مولائی کریم اوام و تھاک تک قبول توین مولائی کریم اور لمحو ربا نماز یعنی تھوائی گا حقشان گا کھائی ندری پھو سون گا در نماز خودی ما اسی ایک ہوئی نہ کوئی جماعت کی نماز سلحن بنگم بگی اللہ تبارک تعالیٰ نا پانگل لدو حبیب ہو ایشنو میرے محتر لوئنہ نا بھائی دین کی مجلس نی پھمی باسی ادو کیام نا فضیلت چاوی بھائی دنیا کی میینگ ددی سیگی مجلسی کشو نا تبا حیدی اپک پا مجلس اینا لوری لیکن دنیا کی سنے پا تھاپ تدی مسی اپک پا نی لیکن اللہ کی مناک تدی شدگی ہے نا چاوبا مجلس سے میرے محترم لیتی روایل احمد لائی حیدی دنیا اور آخرت انی اشرگی چنگدم نرو متمدہ سیگی مجلس سسنی ہے نا چاوی سیگی مجلس سسنی ہے نا فیائی بسے اللہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنایت تنگنے اور سگمبت دین کی مجلس سسنی نحق تنگ پھم بسنا یم دا پھم بگا نافلی رکات حیدی چہی ہم پوترا نافل تو بدگی دی دین کی سمینا منت مری منگاتنگ پھم بنگم حلی بسے سینی ہے نا مطب مگل چاوی ہے بسیشو اللہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنایت تنگنی میرے محترم. اللہ تبارک تعالیٰ نا دین کی صبح خودی مکتا دین کی تھبک تھرم خودی مکتا شرکل و ہنبنگ ہمبگی اللہ نا پنگل تھونا حپی بوئی چنو لوئنہ نا میرے محترم ایمان اپاگی متانگ دنی کھر تھمکدو ربسی انشاءاللہ اور ادوی متنگ دے میرے محترم کلو نفس ذائقۃ الموت سی بسی کی متانگ دسی انشاءاللہ کھر تھمکے انشاءاللہ ایما ایپاسی کی متانگ دا آمنا مندتا ہو سی کوئی نحنشو تھنگ گرے الحمدللہ ایما ایپاسی سی کی متانگ دا قرآن پاکی سورہ بنی اسرائیل دے لائی آیات لائی مدری کری اللہ تعالیٰ کی احان بدا اللہ تعالیٰ کی عبادت اللہ تعالیٰ دا نات کے دمی میرے محترم ادو کی متنگ دا اما اپاسی کی سلوک تا ہوتا ہے افابا اما اپا کی خدم لسے توبہ اما سنگ اما اپا دا کرینو میرے محترم اقل بواب ہو سیجن نگنو ان لائی قرآن پاک دا اور اما اپا کی متھکتا اوپ ہائی بسے مسی بھگتو ہائی گنو سینی ہارچ قرآن پاک دا لائیس سمینے اما اپا دا اواب سے پیو یادے
riwayat amada la'i madudi kari Allah ki Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam ki manakta sahaba ma changaga hangi kariyana ya Rasulullah ma ahaq imma ipa asigi haq oibase karam banoina hangeba Allah ki Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam da sahaba mani changaga hangisi ma haqu bil walidain ima ipa sigi manung degi karmani hena haq oi karmani hena gullai karmani hena lay haiba sigi matang da hangi Allah ki Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam Allah ki Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam na takthok pirami ummuki nangi namani hena phayen amakka sahaba sina hangi ima ipa sigi manung degi karmani hena haq layen adugi matamadраsu Allah ki Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam na takthok pirami kariyana nangi namani hena phayen ummukiyen ahum lakshubadasu sahaba sina hangi Allah ki Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam ima ipa sigi hena phaba hakchi karamanoina hangi adui matamadura Allah ki Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam na takthok pirami ummuki nangi namani hena phayen mari rakshuba hangbasradi karino Allah ki Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam na takthok pirami ummuka nangi napan hena phayen to dalil piri si kai geno imma ipadagi di hairba baba dagi amasung imma siga ani siga hak engdaru matamda imma da gullahum jauri hairba gullahum ase aigi baba da father da phangaro da gun ne ba mere muhtaram sida piri si maduri karino mere muhtaram ahan bedakari piri mere muhtaram ai khoi na khoi asi ima gi hek pukta angang asi yau khibdagina thama pan phau ase ima gi pukta manung da leire ase sige awam ase ai gi baba na phangaroi ba ima du na phangane ba mere muhtaram tunani ahan beda Allah ki Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam na ummuki nangi namani hena phayena khuma isi ani subadasu mere muhtaram khuma isi nangi namani hena phayna padagi harji sigi gunsi phangmana ne maduri karino hangang ikhoi yaure thamapan yauraba matung ne thamapan sujal akanda po e bai khoi ji pokpu matamda mere muhtaram hairba po iba sigi awaba che thenge se aigi baba da phangde aigi ima da phange ba adugi maram adune kaino ba hai ani suba number da hairba gunna se aigi baba da phangaroi ima da khakta ta phangani aduna hairba ase hairba ani suba asigi number je pirak pane ba mere muhtaram ahum subada Allah ki Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam da sahabana hangda ummuki ne hari isigi jawab dalil karino hari be ima sine poga abu matung da kaino haidi khoi pokpo de ne sahi फेकागी मसला इंद यावी सही अनि थक्कदमी अंगांगी हाई संगोमसी और मेरे मोहतरम नत्रगा सही अनिन को थक्कदमी हाई भी लाई अंगांग दिगी ताकत तुगी मतुंगना हाइरबा अंगा सही अनि नत्रगा अनिन को हाई दिगी हेन थक्पदी शरीयती एंगुमदा को ममनु ओय हाइरबा असिगी अवाब असे मसी कनानो बाबाद फंगदेबा हाइरबा मतम सही अनि नत्रगा अनिन को आइकरा अंगांग संगोम बिथक्पा हाइबा असे थाथा नत्तेबे मेरे मोहतरम अहिंग द कप यावर में मपान तो यावर में चुगुम बगी अवाब खुदिंग असी आइगी इमा सिने थांगल एबे मेरे मोहतरम अदुना कइनो मेरे मोहतरम अहुम बसे आइगी बाबाद फंगोय अहुम बसे बाबा की गुंद याउदे इमाद फंगेबा मेरे मोहतरम जुमनसु येंगो मेरे मोहतरम लारिक ने ताकपै मतुंगिना हाइरिबा इमा से सिने हेलेबा नुंगसिबिसि बाबादगी दि कइनो बा हाय इमा ने हेलेबा इमुंग मनुंगी कइनो मेरे मोहतरम इमा से सिने बे इमुंग मनुंगी हाइबेदि खोइगी इमुंग मनुंग दे तेंगरचि इमा इमा लमजाउ द हाइब तारे खोइ मैदान दने कइनो बाबागी मथौला एबा मेरे मोहतरम अदु अनियसि येंगो मतम दे मेरे मोहतरम हेंजन बसे आइगी वखलनी इमा दने हेलेबा मेरे मोहतरम तो हारी में इमाम बाबा से मरी सुबदा अल्लाह की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा हंगिम तम द नंगे नपान भाई हर से सिगी मरी सुब से तागे इमेबे मेरे मोहतरम
tuna aina hani gidi kaino ima ipa se hani asigi manung degi amma ko kilahuma Quran de la isi ani asigi manung degi amma he phangba tar de ai gi ima ipa se masi chi khidam yam da ta ho bataye ba ima ipa gi makha da lai bataye ba aur lailab de kaino ai gi ima se madrasa ne ba mere muhtaram ai gi ima si kaino madrasa ni madrasa si gi kaino madrasa ni haibadi karino ai gi isa iman pui ba adu gi masa se haidi ima se dindari oiraba amasu ima se namazi oiraba ima se haidi imandari oiba taragadi ai gi isa se imandari oirakani imaduna ai gi haiba taradi imanda oiba taragadi ai isa se imandari da lakane ba mere muhtaram mama gi fitrat to ai gi macha rasul laure eba mere muhtaram mapa asidi kaino mere muhtaram office ki thabuk tawene laurasi ayuk chak khibdi maghrib tane ba halai isi magi kaim to loin bangam deba tune kaino ha feka singna amasung laring ne ta isi madrasa jingi mama asi kaino haidi koi ki ima asi ne mere muhtaram tambak ki madrasa asi isliye ke mere muhtaram imung asire kaino mama mapa se dindar oiba mathau ta eba angang asi cheng de hai taragadi kari ko dindar oiba taragadi mere muhtaram mapa se dindar oidraba और ममा सु दीनदार होय तो तारगदे इमुंग दगी औलाद से ममा मपा की फितरत लौरे एब मेरे मोहतरम अजाम बदा कभी कभार द लौद बयावी अयाम बरे दि ममा मपा की अखलाक त लोरे मेल अहान बदा आइन हनिंग दि कइनो मपा खंगदे ममा खंगदे दीनदार होय तारगदे इमुंग मनुंग दो दीनदार होय रकनेबा इमुंग मनुंग दो दीनदार होय रप तारगदे हर थबु खुदी मक्ता बरकल्ला आने बे मेरे मोहतरम रहमल्ला आगने बे मेरे मोहतरम बरकल रहमल्ला तबे इमुंग ददी मेरे मोहतरम हिंगबई कांदे मेरे मोहतरम लाइलमद तो हर बरकत से लाने में की तमकते के तब बताए हर ममा पास है आहार में दीनदार ओए बताए नेक्स्ट कहीं आई औलाद असी सेम्बम बताए मेरे मोहतरम आई असी सेम बता रहे दीनदार ओए बता रहे आई इसा से मसाना लागने में एतोमिते के लागने बा अदु न तबिदे मेरे मोहतरम हुजिक श्री तौर श्री कहीं हुजिक कान की हुजिक ने वो खर भरे हाई इखोई की नुपी की मस्तूरा जमानी युम की तालीम लेने तौरपदेगी इखोया सोमदे यामना कान रे अल्हम्दुलिल्लाह अदो हाय असीसी हुजिकती मस्तूरात की जमानी अदरेगी हायदी तालीम नी और हाउस की तालीम नहीं ने तौरपदेगी अल्हम्दुलिल्लाह मैं हायदी कान उब फंगे इखोइना इखोई की महलाद मखो नुपी की हाय तारे इखोई हफ्ता आमदा इखोई की तालीम से आइना अनी थमी अम्मने आई की जुमद थमी अम्मने वो कइनो इखोई मखा थंगबगी रियाज खान की जुमद थमेबा हाय बसे इसाना खंगदे इमाम ने खंगदे जमाल लाकबगी हायदी इखोई मस्तूरा लाकबनी खंगदे हाय ब मोय प्रोग्राम से टाइमिंग कोई मीठा दले भाईना सुमेले इंशाअल्लाह ताला हायर असर से तौरगा इंशाअल्लाह कोई अंगांग सिंग से सेमौ छबे इंशाअल्लाह ताला मपाना मसाद तौगदबा हक कुरान द ला इसी मेरे मोहतरम और हदीस द ला इसी मसासी पोए न लौरो हदीस पाकता अल्लाह की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाइदो पिरमी मदरी करी एंगो सिरे खोय सिगे हदीस सिरे इसा न वखल लौत से न नियारची निपास पोए नुपीसु पोए मेरे मोहतरम नुपी असरे खोय मपास न हाइबेदि कइनो थवोंग द्रेबा मेरे मोहतरम मा हेंदन न निपास रते पीखरेबे प्ले करी ची कोई हा खिदमल अम मा हाइबे तारे मसी हाइबे खिदमल अम चुंग मपा ने हेन लून तवसे निपास र पीखरेबा नुपीस ने वालेबा मेरे मोहतरम अदु ओइबा तारगदि केदौरगनी अल्लाह की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकथोक पिरमे अदुगुम मपा अदुगुम ममा दो मपा हाइदि निपादन हेना थबुक थरा पीरिबा निपादन हेना वखन थंबा नुपीदन थमदबसे हयें कयामत की निमित्ता हिसाब किताब लौगनेबा मेरे मोहतरम औलाद की मतंग लाको मतमदा कया लुखरबे को हुजिकान से तौने येबा नुपीदन खर वाली निपादन हेना कोई की करी से मदद से तौए ममा पासेना सी मिसे में खाई से नायरोय दगदमी करिगुम नाय तारदे अल्लाह निंगों दे सजा लौगदोरेबा मामूली बात नते आइन हारिसी हदीस लाको आइन मिन उबुदनी न कोई दा हारिसी करिगुम मपास ने मसासबु सेम द्रबतारगदे मेरे मोहतरम हयें कनाद लौगनी हायरब मपा दुरा हाइबदे हक की मतंग लाको मतम द लौगने बे सजा लौगने बे मेरे मोहतरम लौ मतम द मपा दो करीनबो खुमदोर छि मेरे मोहतरम यारो असु मैंने कदोरे मसाद न सु मपा दुरा मेरे मोहतरम तौगने बा
Haidi kaino mapaduna khidamase mawngda tawgani ai ngasai haigradani mapadi mama haidi kaino Allah gi Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam da hangali sahaba amne kaino ya Rasulullah ai gi ima ipa sira nungsiba miyeng enga bataradi chawa kyam phangada moina Allah gi Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam da takthok pirami haj amasung umrah gi chawa phangane ne takthok pirami mere bahtaram ai ima ipada nungsibe meyang engbadani ko hairi se mere muhtaram ado qiyam sawab angane ne hai ado gi matamdra Allah gi Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam ne hai mapa do da mama adra nungsibe meyang engiba aulad sing ado gi sawab se haj amasung mabrur adi kari kawe Allah ne ya kharba haj amasung umrah ado gi sawab angane be mere muhtaram alhamdulillah to haj amasung umrah si haj satde huji ke asangi umrah sabde qiyam sangi mere muhtaram Humra Sarwuda, Quay Usi, 1,05,000 Changi, only Keraya Katangi, Karsa Bunate, or Husky Uzi, Mamang the Serchi, 4 lakh, 5 lakh, the Changi. To hire Adu Kanagum like the lad of Vigitic Mere Mahataram, Mamma Passe has Amasum Umra Gumbaneva Mere Mahataram. Eli line of Hangali Meba, Baduki Sawabasi. To ima ipa sira nungsiba meng eng begini mama na masa nungsiba siri kayam nungsirang bani mere muhtaram kayam cha haibdi pahmang bani haibse hadis ta la mere muhtaram maduri alkama qawwa sahaba malai halkama qawwa sahaba se masi ji mere muhtaram pi ingaida mapa lai gidre har mapa do lai gidre kande ke dore mere muhtaram mama ga ma khakta haibdi pi ingaida gi makoi ni ta lai narak bani yamna munna tahu ji inshallah तो अलकमा से ममान हाइब खुदी मक लोइले याएबा नमा सोलु सोली और रोजा हेलु हेली ए इचानी पादु तौगनु तौते खुदी मक से ममान हाइब को लोइने इल्लग लाएबा तो ममा से कइनो बा हाइ दीनदार ने बा मेरे मोहतरम ईमानदार ने और दीनदारी ने बा मासी ममासी अदुन ममा मसा से हाइब खुदी मक लोइने इल्ला अबदे के दौरे मेरे मोहतरम बालिक के फारा मतुंग ने कइनो नुपी थीबगी चांगला है नुपी सी थीरे मेरे मोहतरम थीर के दौरे नुपी थीरब मतुंग ने ngसागी ममागा मचागा दुगेमन नुंगसीनन लेरमबदा मदु कैदौरे नुपी थीरकुदगी लैतब लाइरबने की कैदौरे अलकमा से मेरे मोहतरम थबुक सुबु चलिबनि खंगदे अमनि खंगदे चउरे हंजल लगले अदु मतमन मनी मदुगा मनी बो अदुगा ngसागी अलकमा सिगी नुपी सिगा करिगुमो फममदगी झगड़ा तौनबनेबा नैनबनेबा खतनबनेबा चैनबनेबा वाई दवतादा कुथारबु नते लाइक झगड़ा इनी तो हर जगरा में तौनरे अदो हर अलकमा साहबा से चंगल को मतमदा मतून तम्मे मंगोंदा सुम तौ इमा गाई के जगरा में तौने है वाथी वहंग लैतबिदे कैदौरे मतू अदुगी सपोर्ट तौरमे मचानिपा अलकमा से साहबा सिना अदुगी मतमद ममा से नुंगाइतब म फावरेबा ओ आइगी इसा से पिइंगेदे हौना लोइने जारकपनिको नसीदी इमा गा हाइदि मागी नुपीगा आइगे करिगुम बि इन्नबसरा मान फैसला तौदबिदा मतुदे हित मदद तौग्रिबा मतुदे हित सपोर्ट तौग्रिसे मसी आई पेन देना हाइरेबा मेरे मोहतरम अदो ngसागी आइने सोंजख्रिबा आया कुल्लु नफ्सिन जायकतिल मौत सीबा हाइबसिनी कैनो जीव पानबा खुदिमा अमक्तंग तंगबसे फरज आइनी मेरे मोहतरम जीव पानबा खुदिमा आयवान खुदिमा चाहे नबी सु सीखरे मेरे मोहतरम चाहे लोने सीखरे मेरे मोहतरम जीव पानबा सासु सीखरे मी जो लोने खंगनरे कोइ न कोइ सुमेने कैनो अलकमा से अल्लाह हुकुम देगी नारा ए नारा को कांदेगी देखो जैसे सकरा तुंग मतम दे चेंजन नरी जो इको जो मैं ममा हाय रिवासी की चेंजन नरे चेंजन में तम दे मेरे मोहतरम के दौरे हाय रिवासी कलमा मचिंदगी थोक दरे अलकमासी को अलकमासी की मचिंदगी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से थोक दरे लेकिन हाय रिवा अलकमासी की आमलिया से थिरकले महाची करी अमन तौकी माई मचिंदगी कलमा थोक्तरी सिदैन हंगी अदुगी मतमदर कैनो हाइदि पिइंगदेगी सुमिन तौबने ने हायरे अदु हाइब कंदि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मनाक्ते यौरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मनाक्ते यौरगा दरबार दा हाजिर ओरगा कैनो हाय रिवासी अरज तवी अलकमा सुमिन तवी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाय करियाना महा की ममा मपा लैरिब्राइन लेकिन मपा दी लैखदरे ममा दी लैरियाना हाय अदुगी मतमदर कैनो मेरे मोहतरम ममा दो कौरो उसी ने हारिसी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलहल्ले हजरत बेलान धारगा हजरत अली सुलाई साहबा अहुमनी अतो परिवार अंदर मंगाबु लाई सिगी चलहन बसिगी अदुगी मनुंग दिगी ख्वाइदि मेलोर से हजरत बेलान खोई न खंगे हजरत बेलाल हफ्सी आरिसी मोजिननी हारिबा अदुगी साहबा से थारे कौरो उरे
nupi edu saisu mu pairaga lae Allah gi nabi karim sallallahu alaihi wasallam ko unare unamatam da rasul gi da rasulullah sallallahu alaihi wasallam da wahi la khre mama si jorol tringe da wahi la e kari gi no man machin thok tri siri hadi kalma machin de gi thok tri siri aina rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah ga mari le da Allah na wahi ta tre man mama na nungai ta lai re aina hare mama du kaura matung da lae la ga hai o nang namas nasa asre kari nungai ta lai bro ina hangi adu gi matam da rasul hai mama du khumi ai amadi lai ya rasul Allah atop am fo laite aina hai adu gi nungai ta do nang thadu usini har si ya rasulullah atop de ai loina thado ke madu khatte de ingon da habira kanu sini mama ne kyam sa imo adu ni nang kari no hayo sini har si adu gi matam da haire kaino adu ai batari nang ne thado ai habitar de he belal he lao singa kang udu puro sida thado khrasi akhirat ta jahannam da taru su tarwa hujik su tarwa aina hai matam da mama na masa nung shiba sida adu gi am nung shi do hoje ikoi poga ame khange ai isa adra kana gumna akal ba wai ba thamoi da pale ba su mena ikoi gi hai tare father mama ai the mother chichu baba iman poga me hoi puthau i thau no poga me ko du palam moi drai ba palang bane ba inshallah to hai ba rasulullah sallallahu alaihi wasallam na simpuro hairu kanda mama ibe madan nungsibam la e rahmam la e kariyana is ai isani ko na si duniya da ai mittesra masang chang launa hai mai tha basire ai pamde akhirat magi amal gi matungina magi ojoru budi magi ni ya rasulullah ai isada nungai tab se thado e aina mama ne ai baga al kamagi masilda kalma la ilaha illallah muhammadur rasulullah ga loina na chole eba mere muhtaram to kana go mana la ilaha illallah muhammadur rasulullah sig loina sigi batar di inshallah nga sai fa dakhalal janna jannat changna do allah hukum degi maha ase kaino ba hai jannat ki musahi ohen kiya ba sidagi koina law thara se be mere muhtaram macha oiba koina imana nungai khidraba natraga baba na nungai khidaba or kayam koi de to sata gani mere muhtaram اور روایت اللہ مدودی کہنو اللہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت نپام حقول لگا ہے یا رسول اللہ ای جہاد ست سگے سینی ہر چی روایت اللہ کو دنی حدیث پاس اللہ کو دنی اللہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت حضر و ارگل لکھل لگا ہے یا رسول اللہ ای جہاد ست سگے سینی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہائی نپاد را ننگی نمان پا ہنگی برائنا ہنگی سینی ہر سے ننگی جہاد ست پا کی محتا نمان پا کی خدمت تو سینی اللہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہری جہاد آئی بسی کوئی نہ کھنگے میرے محترم کیم چاہو کرمو سید پھنگدور میں با ادو دریگی دی کہنو ننگی نمان پا ہنگ بتار دی نمان پا کی خدمت تو سینی ہر سے اللہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک تعالیٰ نے کوئی خدمت امام پاک کی خدمت سے تحوی شوی انشاءاللہ تعالی خیر با اللہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نوما کوئی کی سیب انی پائے رہا لاکھ پنے با اللہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیب انی پائے لائے سیب انی سے امن کتنگ چاہوئے امن کتنگ ہنتے ہے با ادو ہندکوا دا مہیم جو جلے ماں ماسینا سیب اموم لوے با اللہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے تو اللہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیب امنا نپیم لو کرے سیب امنا نپیم لو کرے ادو لو کی بلزم دا اللہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا وخلم لائے کرے اس شونگ بھی سیب سنے کتنگ چاوی سوم دن کتنگ پی اللہ نے انگون دی حساب لو رہے کہ دورے میرے محترم سیب اچھو وجود سے تنکھائی تر تھوئے نپی امدہ تنکھائی ہم پی رہے تنکھائی ہم نے سوم پی رہے اب بھی پر سیب تو مکل لو رہے ادو سے تنکھائی تر تھوئے اور سوم دے تنکھائی ہم پی رہے سوم دے تنکھائی ہم پی رہے برابر اوہ لے با چھگے حدیث اللہ اسی تو سمینے توقع بوردی نپی مری لولو انی لولو نتبتا آرگا میرے محترم امدہ نہیں اینگا امدہ نہیں اینگ دبا دنیا رو منی ادوگم با حیب تارے بابا نترگا حساسادو دنیا دے دی ماں توخیقنی قبر کی عذاب جو حید قبر جو متم دا سزا سے ادوگیا کنگنے بے میرے محترم اینگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نسی سیب انی پورک پدا حید تنکھائی تارگا اینگو انصاف تی کیا پھر توقع میں اینگو سمینا ننگو دے موردی لون بھی یوبا میں انشاءاللہ تعالی نمو دے موردی بہر محترم حیینگ مسیح کی عذاب سے کل لے بے میرے محترم توروئی سے بے انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی خدمت شیب شری نوم سیردہ میں نہائی خدنی اللہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے محترم ماں سے سیکری سنی میرے محترم
إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا سيجي آيات لسه تھا تھرا أبغي متوندا نزول اور أبغي متوندا كدورة الله کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کن نارک بنے کو کن نارا اب متوندا كدورة میرے محترم نارا اب متوندا نابسی تو وہ آہائی شیوگی علامنی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سی نارک پدے گی فرشتہ سنگھ سی کے دورے وہائی دی فرشتہ سنگھ نے سنہ کھنگے کرینا یا رسول اللہ سی نسیدی نارا امیگی حلانی کوئی گی لمبی دائنا کھنگ بدے گی کے دورے میرے محترم اللہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نارے ایک پاؤتاو کا فرشتہ سنگھ سے سب تلے کرے سب بندی ہو اکھرے ادو کے دورے میرے محترم اللہ اسمان کی حیبت دارے اسمان کی کری مکھن ترے سے ارحان با اسمان سیدھے کہنو فرشتہ سنگھ سے عدب کلو انہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استقبال تودنا لے کرے اور حور سنگھ سی کے دورے میرے محترم ہاں جنت کی تھوک خودی مکتا حور سنگھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دمکتا حیبت دی کوئی استقبال تودنا بھی دمکتا لے کرے پھر ادو کی متنگ کے دورے حضرت میکائیل علیہ السلام سے مسیح کی پھراؤ پاؤ سے فرشتان تم متنگ نے میکائیل علیہ السلام سے لائی میکائیل علیہ السلام سے لاگا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا میکائیل دہائی کرے نا اے میکائیل نسیدی فرشتان سنگھ سے نا ہراؤ پاؤ انگون دے پھر اے ننگ شو ہراؤ پاؤ انگون دے پیو سینیار سی نابا گلک پدنی کو آئی سے ہراؤ پاؤ پیو سینیار سی ادو کی متنگ انہیں کہہ دورے حضرت میکائیل علیہ السلام سے ہراؤ پھر اے کرے نا اے اللہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان دا فرشتہ پن وقت اللہ نے حکم تو کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاغری حل آگری حائی وسلم لوئینا عطب کلوئینا لے کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیین ننگی امت کی دمکتا حائی بدی صفی اور گری امسو حیین قیامت کی نمیتا نہاں نے صفحات تو گدبا جنگی تو قبول تو بھی گنی سی حراؤ پاؤ سے پیئے با حضرت میکائیل علیہ السلام دا اللہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا حائی بدی حسو میں نے حرق متمہ سے دا ادو کی متنگ کے دورے میرے محترم حضرت جبرائیل علیہ السلام اسی لاکو متمدہ اللہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا میکائیل علیہ السلام دا ہائے بکرینا ادوی تنزاد کنا لائی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ لائی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ لائی اور صحابہ سنگھ لائی اب میرے محترم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میکائیل علیہ کوئی ہاں میکائیل تے جبرائیل علیہ السلام اسی کا کہنو میرے محترم لاقم تمدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحائی اب کرینا ہے جبرائیل علیہ السلام نسید ننگ دنیا دا لائی سے آئی گا اروئی بن نمیتنی سینے آرسی جبرائیل علیہ السلام اسی دا لوئننا حیر بس جبرائیل علیہ السلام سنگھ لوئنہ نے کہنو میرے محترم صحابہ سنگھ سنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنہ حبیدی سمینی انکھلے متگی مپیے سے اورو تارک کہنو میرے محترم انکھلے ایبا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا ہے صحابہ سنگھ نسی نخوئی گا آئی گا اونری سنہ اروئی بن بیل اوئی رگدہ می سنی حیری سی ادو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہانا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہانا لیکن تارک کے دورے میرے محترم اوکھ ہوں گے کپے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واحد سنگھ ستار کے دورے اوکھ ہوں گے کپے میں میرے محترم ادو کی متنگ در رسول اللہ کپے میں متنگ در صحابہ کپے حضرت فاطمہ کپے حضرت عائشہ کپے سمین کپے میں متنگ در کے دورے میرے محترم اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کپے سکھون جیلے ستارے کنانا بھائی جبرائیل علیہ السلام نے تارے میں متنگ در کے دورے جبرائیل نے امکو انجل لہنگی یا رسول اللہ نہا کری پین دے بلے کری صدمہ لے کری گمنو ناک نساری چیدے نہائی ادو کی متمدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہائی کرینا این ہے جبرائیل نہاں نہائی با این نسی گم ساری با صدمہ ساری با سے قریب تکی نتے این ساری با سی این دکم ساری با عوام ساری با وقنو گا اتری سے ای قریب تکی نتے
ai sigraba matungda hajna kanana tawi haugani ai sigraba matungda Quran pak ne tilawat kanana tahaugani ai sigraba matungda hairba khana kawagi tawab sina kanana tawi haugani ai sigraba matungda ai gi ummat sing gi hal kari oigani ai khangde ai sigraba matungda ai gunagar ai gi ummat sing gi gunagar se sigi gamo fikar da ai nungai tabani jine are se حضرت جبرائیل علیہ السلام دا مسیح کی وفم سنگ سے تار کا فوراً اللہ کی مناک تصد کرے لوئینا اللہ دا تمورے اللہ دا تمور میں تم دیکھیں اللہ نے جواب حید تار میں تم دا ہے جبرائیل چلو محمد تا مسیح تمور سینی ہر سی کریے نا نسائی وا سنگ دو اللہ نے تار میں تم دا ماگی امت سنگ سے این لوئینا نگابان تا گنی حید سین نگنی ام سنگ این لوئینا کنترون دا تنگنی ایسے ارحم الراحمین کوکھوک بھی بندم بابا پوا دو اینی سی تبوچو سینی آرے سے فوراً جبرائیل علیہ السلام چلا ہے تم میں اللہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ادو تم تنگ دو کہ دورے میرے محترم اللہ دا شکریہ تورے اللہ نا اے یا اللہ نگائے رے حراو رے نسی کی پاولاک پس دے ہے نہار کا پھر ادو میں تنگ دا اللہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کبک پنے با او کھونگ نا کبک پنے با فاطمہ اما حبیبی کبے امسنگ چھاباسو کبے سی کبے کو متمدے جبرائیل علیہ السلام سے مکتا بنے با یا رسول اللہ نہانگ کبی سیدی کری گنوئے نا سینیا مکہنگیس نہانگ کبی سیدی کری گنوئے ادو کی متمدرہ اللہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیر ای کریے نا ہے جبرائیل این کبی بسے آخرت کی دمت کپنتے این کبی بسے جنت کی اپام بگی کپنتے این کبی بسے دنیا کی اپام بد کپنتے این کبی بسے دوزک کے حیدی دوزک کو کی بگی این اپام بد کپنتے این کبی این حبیدی کبی بسے حضرت فاطمہ کی وخلد این کپنتے این کبی بسے عائشہ کی حبیدی وخلد این کپنتے این کبی بسے صحابہ کی وخلد کپنتے این کبی بسے ابو بکر کی فکر دے کپنتے این کبھی بسے عمر کی فکر دے کپنتے این کبھی بسے حضرت عثمان غنی کی فکر دے این کپنتے این کبھی بسے حضرت علی کی فکر دے این کپنتے این کبھی بسے حضرت عائشہ صدیق کی متانگ دے کپنتے این کبھی بسے حضرت فاطمہ کی متانگ دے کپنتے صرف این کبھی بسے ہی کی بندہ گناہگار چنگی دمک دے کپنی نے سینے آرس ای بندہ گناہگار کی دمکتے این کپنی نے جبرائیل علیہ السلام سینے عرض حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فوراً اللہ کی ملاک سے صد کرے گا میرے محترم کے دورے اللہ دا خوشی کی واری سنگ سل اوہ تمبے ادو کی متمدر کری ہے رئی ہو ننگی حیب بندہ سنگ سے امت سنگ سے اینا نہا کی ممانگ ہو خریبا انبیاء سنگ سے امسنگ نہا کی ممانگ ہو خریبا امت سنگ سے نہا کی امت جنت سنگ درنگی دا اتوپ جنت سنگ بسے حرام دی چیتا موسینی عرصے یعنی ای کوئی نہ کوئی ایسی حانہ جنت چنگ درنگی دا نہا کی رسول کی ممانگ دا ہو خریبا الویا رسول کی ممانگ دا ہو خریبا امت سنگ سے جنت چنگ با حرام ہوئے لے بے میرے محترم تو کی فکر دا این کپنیز انہی عرص متمدر کے دورے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوائی ایسی سملہ کھلا گا کرائی جورے ناف کوئی ایسی بو جورے اے میرے محترم جو بدے دیسی کی وری ایسی ساندر ایسی جورا امتنگ کے دورے میرے محترم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنگی یا رسول اللہ نہا کی تھوائی سے سیدھی جو کھلک لے حیدی کھجک تنگا جل لے لو جل قدور سی لیکن نہا یا رسول اللہ نہا اسی سیب متمدہ کنان گسن پیگنی حضرت علی نی ہنگی سی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نہا قسی سیب متمدہ کنان گسن پیگنی کنان اروگنی امسن کنان حیوی اشنگ پیگنی کنان کفل پیچھے کنی سینی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ہنگی سے متمزدہ
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیر اکریانا ہویا علی ننگ نے آئی بو گسن بیبیرو اب سن حضرت عباس بو نبو اسنگ چاہی دھن بیرو اب سن جنت کی پورے ایبا جبرائیل علیہ السلام نے خسبو ہوتا نے انگون دے تیبیرو اب سن جنت کی پورے ایبا حائی با فیدو اب محاق کو چلن بیرو تنجاد رہا حائی با نخوی فیچت پہ تنجاد رہا نخوی مپاندر نحق لیو سینے اللہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیرچ پھر ادوگی متنگ دے کہنو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سماگی تھوائی لورو سمکارے میں سمکارے کو متمدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حقی کری ہے نا یا رسول اللہ نسید نہا کئی کوئی کہ دنیا آسر کی اروئی اوئینے کا دورے لیکن ابازان حیین قیامت کی نمیتا نہا کئی کوئی کہ کرو وجہ پھنگ نگنی سینی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا حنگیس متمد رہا اللہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہائی کری ہے نا ہے فاطمہ نہاگ نا آئی ہائی دے حیین قیامت کی نمیت پھنگنے کے دے محمد مفہم ہم دا آئی سی تھی رہا او سینی عرض آہان میں مفہم دی کہنو میرے محترم ادگو میں مفہم حوض کوثر دا ایہاک پو نہاک نے تھی رہا او اچانو پی نہاک نے تھی رہا او ادوگی در آئی گی امت سنگ سے اشنگ پیتھا رنگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو حیر بھی اسنگ سیگی گلاسی کری ہوئی گنی میرے محترم روایت اللہ ای اسنگ پیتھک کدور میں کھزو امنے پیچھک پہ جا رہا امنے پیچھک پہ جا رہا کوئی آسمان دے ستارہ پی اوری سے حجت خوان بسا اوری سے اسیگی پیالا سارگا حیر با امت سنگ سر پیتھک کا نہیں ہے میرے محترم اللہ نے کوئی نہ کوئی خودی مگ حیر با حوض کوثر کی سنگ سے سکھوں میں پیتھک کی با گلاس در پیتھک کی با تو مدن کہنو با حیر قیامت فو حیر با دی جنت سے چنگ سنگ سے کھورانگ حلو یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حیر با حوض کوثر کی سنگ سے خودی میں تک نصیب ہوئی ہم ہوئی سنو آمین حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہنگی اب آزان مفہم مدرن حق لے رمدردی کم توگنین امکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ہنگی ادھگی متمدر کہنو میرے محترم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کمئی کرینا حضرت کوثر رضی اللہ حق لے رمدردی آرگا دے عمل میزان حبیدی میزان کی امن تو محمد رو ایہا کو تیرا او ای کی امت کی دمکتا گناہ دو کی نیکی حجی امت سنگھ دو کی گناہ سنگھ دو نیکی نو دھوڑ بگی دمکتا اللہ دا ای دعا تو رنگے ادھر تیرا اسی نے آئے رسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمل میزان کی مفہم مدرہ ایگی امت سنگھ سے گناہ گار سے مسیح نیکی رو انتوک نبی کی دمکتا اللہ دا ای دعا تو رمگا ہائی جرم گے ادھگی مفہم مدرہ ای لے رم گے سینی آرز ادرسو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہائی ابازان عمل میزان مفہم مدرہ نحق لے رم دردی کم توگنے اینا مانگی ادھگی متمد رہی اللہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا پنسیرات ای لے رم گے ایگی امت سنگھ سے پنسیرات کی ٹھونگلان بدو حجی تھونے یانگ لان نبی دمکتا ای حیر مفہم مدرہ دعا تورگا استغفار تورگا لے رم گے اینا حیر ابن میرے محترم ادو کی متنگ دکی کے دورے میرے محترم عزرائیل درہائے لاؤ ننگی تھبک تور روینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مالک الموت ادو لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سینہ مبارک اثر خدوم بھی سہادت ان ایری ہر بس سہادت خدوم سی تھمی تھم متم در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ہائی کرینا نسی خدوم بھی کھکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھمنی تھوائی دو لو نبی دمکتا ادو کی متمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہری ہے مالک الموت نسی ایگون دا خدوم بھی انکھن تھمک متمدہ ادو کی ہم نے وارے ایگی امت سنگھ دا دی سکرات امت ننگ موت لو نبی دمکتا قیام ورنگ بنے ایگی امت سنگھ دا واغ دا بسروک سنگھ دا انگون دا واہن بھی ہوئینا ادو کی متمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فریات اور میں بھی امت ایک ہوئی کی دمکتے میرے محترم تم میں نے طور کے دورے میرے محترم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم دے گی لو گھرے متنگ دے گی دی میرے محترم اہان بدر حضرت ابو بکر نا کب بگا میرے محترم السلام علیکہ یا رسول اللہ کب بگا میرے محترم تھوکرے حضرت ابو بکر نا کوئی دنیا دے لئی روی مکچل لئیترے کانو لئیترے ہائے رگا ماسو سمیں سلام طور تھوکرے متنگ دا حضرت عمر سو السلام علیکہ یا نبی اللہ یا محمد این حیرگا تھوکرے سمینا حضرت عثمان غنی شو السلام علیکہ این حیرگا تھوکرے سمینا حضرت علی سو سمینا صحابہ سو اور حضرت فاطمہ سو حضرت عیسیٰ سو سمینا دھو اسکی میرے محترم
تو سمنے میرے محترم ایکھوئی نکھوئی کی دمکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا ادو کیا نا خلم میں بے میرے محترم امت ایکھوئی کی دمکتا حالانکہ سیرم دائی متم دبو دنے بے انگون دلوئی نے پیرم ہوئی نائرسی نسی ایکھوئی نے سیرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیدی سنت سنگھ سے کہ عارض حیدی لیتھو اگر لئی میں بے میرے محترم اللہ نے کوئی نہ کوئی کری ہوئی گی میرے محترم اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ سنت سنگھ سرا پورے امسن قرآن سرا عمل سے پورے توہن منگمبے کی پانگلتا ہوں آپ ہی بوئی سرو میرے محترم اروئی بدے میرے محترم جنت کی نہیں میرے محترم کوئی نہ کوئی کھنگے جہنم کی تھونگ سی کیانو حیبہ تریت نہیں اور جنت کی نے میرے محترم نیپا نکو ہر بے نیپا نی تھونگ نیپا نی انشاءاللہ سیکھا ہے رہے انشاءاللہ کوئی یہ بھائی آزاد کو موندگی سے انشاءاللہ حیدی تصوب اور سلوک کی وہی میری منگا تاسی انشاءاللہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت سی قرآن مفہوم قیادہ مقامات اللہ جنت کی متانگ جی تجری من تحتی الانہار سمینہ حیدی میں امام اللہ ہے کو میرے مدد جنت کی تھونگ نی پانی جنت کی تھونگ نی پانی اسرے میرے محترم احان میں جنت کی تھونگ اسرے کنا کنا می سکچنگنی انی صبح جنت اسران کرم میں سک چنگنی اہم صبح تھونگ اسران جنت کی کرم میں سک چنگنی مری صبح دن کرم جنت کی حیدی جنت کی تھونگ مری ادھر کرم میں سک چنگنی منگا صبح دن جنت کی تھونگ ادھر کنا چنگنی تروک صبح دن کرم میں سک چنگنی تریت صبح دن کرم میں سک چنگنی نیپان صبح دن کرم میں سک چنگنی ہائر اسی کی تفصیل دا حدیث میں حیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیدو رمی سی سے ہائر گی انشاءاللہ بات تو بدے ختم تو جگی انشاءاللہ تو حیری با رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکتوک پر ہمیں اولوہا احان بے جنت کی تھونگ دا سنگ دور سے کنام میں سکنو میو یا ہم سنگنی میرے محترم اللہ نے کوئی نہ کوئی اوئی سے ننی آئی نے تارہی بسی تارہی سے جنت کی تھونگ احان بدا پرکھا تھا رسول میرے محترم نمبر 1 پاستا ودنے بے پامنرے سلوئن بھی بنگھری ما تو اللہ نے ہر جنت کی تھونگ احان بدرا کوئی نہ کوئی چنگھن منگم ہن بگی امزد توفیق ادو پینے بھی وہ ایسا میرے مات احان میں چنگ درسی کرم بد جنت کی تھونگ ادرا نبی سنگھ چنگنی ہے ایک انیس میں کرم چنگنی احان میں تھونگ دا سوہدا سنگھ چنگنی سعید سنگھ اہم صبح کرم میں سک چنگنی شکیوں کا شکی میوئی بگی مکھل منگا تھو اے میوئی بگی کوئی نہ کوئی سی مکھل منگا تو اے با لرکتی ایری سی مکھل منگا دو گی منونگ دیگی ام منے با شکی ہاری سی شکی دی کری کوئی امکا ای وسو ہنگنن بگی لاغ نری با ای گی اتو پتسو ہنگنن بگی لاغ نری با خودم مویلہ حائب تارے مسرا تبلیغ جماعت حائب تارے لائلہ سردی جماعت کی تھبک چی قریب تنتے با میرے محترم اور اکوئی کی ذکر کی مجلس کی تھبک چو قریب تنتے با حیبی اساب وشو اللہ کے عمل مری لینہن کی با اتو پوسو لینہن بنے با سو میں نے جماعت کی شو دعوت الا اللہ حیبی مساب سو اپبو ہوئی کی با حیبی نماز ہو دمیدو کوچل لگا نماز ہولن با اور اللہ کے لمید اوہن بنے با جماعت کی تھبک چی شو تو حیبی مساد و سکینے با سکینے دی کرے گا ہوئی مساب وشو ہنگ نبنگ حیبی دی کرنو چار سو تا اسو نماز ہول سو حیبی مساب وشو ہنگ نبی لاغ نبا اتو پوسو ہنگ نبی لاغ نبا ادو کی ممین کو ہے ہر با ادو کی مسک شنگ دو سو ہر با جنت اسرا نبی امسو چوہدا امسو ہر با سنگی تھبک تاورو میوئی سے جہان با جنت سنگنی سینی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے محترم انیسی انشاءاللہ اکھوئے حیبی اللہ نا حیبی نبی اوبنگم درے میرے محترم صحاباسو اوبنگم درے میرے محترم اور سوہدہ حیبی سعید پھنگ با جہاد تھوک پچی کوئی کی پنگل لیت رہے لیکن اروئی بگی سردی کوئی پھنگی با میرے محترم تورم درسو نسیدے کی تور سے حیبی دنیا آئین آرش انشاءاللہ دین کی تھبک خودی مکتا دعوت اللہ اب سوم دین کی مجلس سے یا اورگا عشاء سے ذکر توبہ اب سو اتو پسو ذکر تو نبی کی دعوت سے تور سے با انشاءاللہ ادوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئیر با جنت کی آہان میرے چنگ نہر کری کوئی خودی چلن چنو میرے محترم انیس بطھونگ دے چنگ دور سنے کرم میں مسکنو میرے محترم وضو فضن توبہ وضو سی کی کمال لائن ایرے کمال نہیں کہنا وضو کی فرض سنگ واجب سنگ اما سنگ سنت سنگ مستحب سنگ سے پورے وقل تھمگو وضو تورے میں تنگ نماز سولی میں مسک سنگ سے انیس بط جنت کی تھونگ دے چنگن بگنے یہ میرے محترم اللہ نے کوئی خودی مگ
Uzu singa se mapung phana tohan mangambagi pangal pina boisano namaz mapung phana solam boisano namaz solibene dekhaut ki namaz nataba jis tarah sahabana nabi singh ne soliba aqabir singh ne soliba buzurg singh ne soliba se asigi khusol sine be mere muhtaram Allah na har namaz ado qabul to namaz ado ikoi mathak to ohan laga ani suba hai ba jannat ki thong le chang bado ikoi na koi ohan chanu mere muhtaram ahum subada Allah ki nabi karim sallallahu alaihi wasallam na hadok pirami maduri karamba zakat kari kawi zakat ki lagawi bana da fekad ingum tamda mere muhtaram haidi cheng da posak adu sengan bane isagi mal sengam da do bloina pak ohan bane ba mere muhtaram Parmal lamadi mere muhtaram miyoi bana hakchang chengde matamda ising haidраga senghal leba irur jaraga mere muhtaram sumene zakat se mere muhtaram haidi karino aigi mal amasung aigi mal thumado madu pak chap ohan bane ba mere muhtaram to zakat pir bene dekhawat ke pi bana taba dekhaw de mi unan bagi lupa tara pi ge da hamde lupa chamaga mingri irga laholi ye dekhawat hai dekhaw sigile bamje kaino mushrik te san gani mushrik ke le bamdi kaino jahannam ne ba mere muhtaram तो हर में ज़कात से सही हम देने सही हम से कोई पिथोक से बा इंशाल्लाह पीदर ला ई पी से बा अज ईसा की माल पाक असे चंगम बनी सुमेने तौर में मिसा दा अहुम सुबह की जन्नत की थोंग दे संगन ने ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमानी मरी सुबह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तातो पिरमी दरवाजा जाई जन्नत की थोंग मरी सुबह चंग दे मिसा दे दुनी रोजा हेलबा रोजा से मेरे मुहतरम रमजान की रोजा आतरे ने लौरी रोजा की मखल क्या लई रे मेरे मुहतरम रोजा फर्ज ओय बल्लाई वाजिब ओय बल्लाई सुन्नत ओय बल्लाई मुस्तहब ओय बल्लाई मुस्तहब तो मखल मंगा पुतो ई लारिक ने मेरे मुहतरम तो सीगी रोजा सिंह से आलिम उलमा की मुफ्ती के मराते सेंसल लगा मसाइल से तम मगर रोजा हेन बन नेत सेंगा अदुगम मिसा अदुनिया ने ई रे मेरे मुहतरम तो अल्लाह ने रोजा हेलिब से अल्लाह खतन याबीर बेगिनी अल्लाह खतन तबीर बेगिनी खल लगा हेलिबनी अल्लाह ने निचम ने हेलन सनो और अदुगुम मियो सिंह दो मरी सुबह जन्नत की दरवाजा दा संगने आय दो अल्लाह ने संगन बेगी नसीब से होय जनो मेरे बात मंगा सुबह अल्लाह की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हैरम में मदुरी करम्बा अदुगुम मम्मा मप्पा लैरगा अदुगुम मम्मा मप्पा की खिदमत तौरिब मियो सिंह यंगो सिरसुल्ला इमिको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की थो मंगा दे संग दे मियो सिंह दे अदुगु मियो सिंह नी ममा मपा लैना हाइदे ममा मपा अदुगी खिदमत तौर में मियो सिंह दुनी अल्लाह की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना सीम सोइदोर में अदुगी थंगने इरी लारी अदर करियाना ममा मपा की हवतारे मसिन बनाओ ममा तोन दतोन दया रिश्तेदार दुसो जैसे ममा मपा दे खिदमत तौबा अदु में तौर में सकिंग लोइना लइकाई के हक छु पांथो इबा लइकाई इसरा आइना नसी इंसान हो बचारगा थंग बदन मेरे मोहतरम हाबिदे असिम बि सादर लेरे अदु इयंग दबा अदुगु मियो इदु नत्तबा लाइना पुरै बंगा अदुगी मोहतगी मही तो रसो असिम बि थोंग में बोमद यौगे ने खल्लगा हक पांथो इबा अदुगु मियो सिंग द मंगा सुबगी दरहाइदी जन्नत की थोंग द चंगन ने ये मेरे मोहतरम सिगे उक्स्त लौरसी अक्स्त लौरसी मदुरी कहनो अदुगु ममा पदु लेरगा अदुगु बा मसा सिंग दुर ममा पा की खिदमत तौदबता गदे जन्नत की मंगा सुबह थोंग संग हिद्र संग होइद्रा ईसा ईसा न खल्लो मेरे मोहतरम अल्लाह ने श्रीगी हिंगन सनु जन्नत की थोंग अदुगी कोई नसीब ओहन सुनु औलाद सिंग सी मेरे मत तारुक सुबदा अल्लाह की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाय जन्नत की थोंग संग दे मिसक सिंग दो करम मनो अदु मियो सिंग ने मेरे मोहतरम मदुरी कहनो मेरे मोहतरम साव मतमदा मसा की कंट्रोल मसा न ngमजरिबा सबर तौरिबा साव मतमदा सबर तौरिबा मसा न कंट्रोल ngमजरिबा अदुगो मिसादो तरुक सुब नंबर दा हाइदे दरवाजा दा अल्लाह ने संगन बिगने ये अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पिरक तारे सुबदने मेरे मोहतरम अल्लाह की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताथोक पिरमी मदुरी करी कयामत पुथाजरिबा अमसुंग अल्लाह दे ईमान पुरकदमी अल्लाह खतन ओहन बनी पिछबसो अल्लाह ने पिछबनी पिथकबसो अल्लाह ने पिछबनी बिथक बनी अमसुंग वांगंगली सुसो अल्लाह ने पोट खुदी मक्से अल्लाह खतन ओहन बनी आबे की यकीन कयामत की यकीन न से सीसी पुरे मिया द तरे सुबगी हाबे जन्नत के थोंग अदर संगन ने ये मेरे मोहतरम सीधी कोई मुसलमान खत के नहीं मेरे मोहतरम काफिर जाओ दरे मेरे मोहतरम कुलंग बुला होता है तारे निपान सुबह हाइबे थोंग संग दुर्दरी करम में मिसकनो अरोई हदीस नहीं मेरे मोहतरम मदरी अल्लाह की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताथोक पिरमी
Maduri adugum miyoising nasi launa wayaba nipa nupi ase nupi mala enkalo nipa na harba nupi adre ieng mata ieng udaba nuon tharaga sakiba aur nupi salen khalo nipa salen khalo nupi adna su isasigi nipa adre ieng daba nuon tharaga samma sakiba haidi guna da ge hinga sakiba sahe adugum nupi nipa singa do jannat ki nipa suba thongda Allah ki nabi karim sallallahu alaihi wasallam na haidi Allah ne sanghan bigane be mere muhtaram sigi ulta चलेगा नहीं कहीं ना लंबी दे चलेगा मेरे महतरम निपा ये गबा आज निपा सिंह ने नुपी तो इस फजाइदा मसे मखलाक फजानी नत्रगा अदु फजानी नत्रगा मसी तवे ने हाय ये गो बता रहे दी नसाई की जन्नत की दरवाजा नसीब ओइरो दरमे में मेरे महतरम और नुपी ने सु कहीं ना चली बनी निपा अदर ये गगा वखल न तब खल लगा सर पता रहे दी नसाई की जन्नत की जनवा हाय दी निपा जो बता चंग बगी नसीब तो नुपी दुसु ओइरो दरमे में मेरे महतरम अल्लाह की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइबा सुमेना हाय दी लौन भैया अब निपा नुपी सिंह ना ये दबा लेरम तारगसु नोन थरगा चलगा चकिबा अदुगु मियोय सिंगदो जन्नत की ठोंग निपान सुबदे चंगन गेने हाय अल्लाह तबारक ताला ना आई खोय ना खोय खुदिमक हायबा लोन खिरिबा इमा इपागे हक अमसिंग सीबेगे मतांग लोन खिरिबा जन्नत की मतांग लोन खिरिबा खुदिमा असे इसा सा अमन तहन मंगंबेगी पांगल तौना पीबो चनो तार बन खोय खुदिमक सु अमन तहन मंगंबेगी अल्लाह ने तब पीबो चनो वा आखिरु दाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।